Tinggi mentang ilek pek aka berlek kai bol hailik Shillong lajong hang ne ha polo. Jersey number 10, Sergio Brazola Jr. Jersey number 13, Alonso Di Silva. Jersey number Gerindang jadi cumi. Dan defender foreigner. Bisa. Lima itu menjauh dari nasi.
Con Sam ấy chi để tay bắt đùa Kim thôi, giờ gai thôi vô. Bà bên đi. Ô bà bên đi. Nhắm chưa lẹ. Nhắm chưa đây. Yaram nang dulu. Ya nawil kau. Army lah. Batterinya oh iya. No. Cái mông lẹ. Jadi kayak bukti nih. Hey, let's go. Zoom in. Baik kan? Thép chụp lajong. Thảo vào từ. 처음에
Ush. Siap nonton itu. Siap lah, siap. Gila. Flop lah. Tuh, dulu lah. Baik, yes. Offside lah. Ni jenjang ni flop ni. Good. Check. Be ni bro. Dari terbaik. 2-1 Hakajia Khai Kebaitan Alhamdulillah Kejanir ke Shillong lajong ke Pilihan ke Delhi FC da Argol la Kawai Bat Kajia Khai ke Shillong lajong Kalam Lasmi Sajjan ke Arusan Terik Mentau Benai Persya ya ke Tidim Road or Nepal Manipur. The next home match for Shillong Lajong will be held this coming Saturday. That is the 25th of November 2023 against Tidim Road or Manipur. Congratulations,